conflict between the United States, Israel and Iran is not fundamentally about nuclear weapons. Muri Afrika niho usanga abaperezida bamara igihe kinini ku butegetsi, gusa wareba ibyo bakoze ugasanga ni mbarwa. Ibifata ibinyacumi by'amagana kugira ngo abandi bayibihindure mu bihugu bayoboye. Uyu mwana umwe mu baperezida ba Afrika wagiye ku butegetsi, benshi bamutega iminsi, abandi batamwemera, byamusabye gusa amezi 6 kugira ngo ahindure ibimaze imyaka ibihumbi byarananiranye mu gihugu cye. Ibyo benshi babonaga nk'ibidashoboka ku mugabane wa Afrika ntibyamusabye igihe kinini, maze yigarurira imitima y'abaturage. Nyamara ariko kandi agwiza abanzi benshi bo mu bihugu bya ruhu rwera, kuko yababujije umugati binyuze mu kwirukana abazungu mu gihugu cye, kuko basahuraga iki gihugu ndetse bavanaga ubutunzi bwinshi mu gihugu cye, nyamara barahomba. Ibi rero byatumye bahita baba abanzi. Uyu nkubwira nta wundi ni Kapiteni Ibrahima Traore, akaba ari perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Ubwo yageraga ku butegetsi, Traore yasanze igihugu cye cyaramunzwe na ruswa, ubukene ndetse n'ibindi, ku buryo ibyiringiro by'iki gihugu byari ugutega amaboko ibihugu by'amahanga nabyo biba birajwe inshinga no gusahura Afrika. Iki gihugu ayoboye kikaba igihugu kimwe mu bitunze zahabu nyinshi, iranium ndetse n'ubutunzi mu butaka. Mu mwaka wa 2022 ubwo uyu Traore yajyaga ku butegetsi, hari mu kwezi kwa 9, umusaruro mbumbe w'iki gihugu mu biva imbere mu gihugu wari miliyari 18 na miliyoni 800 z'amadolari ya Amerika gusa kuri ubu ngubu umusaruro mbumbe w'iki gihugu ukaba ugeze kuri miliyari 22 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika mu gihe kitageze ku myaka 2. Wakumva ko aya mafaranga ari make, ariko aya mafaranga si make amaze kwiyongeraho mu gihe cy'imyaka 2 gusa, dore ko aya mafaranga angana na miliyari 4 amaze kwiyongeraho ari ibihugu byinshi byakoresha nk'umusaruro mbumbe w'igihugu cyose mu mwaka. Mbere yuko nkubwira ibintu byose Kapiteni Traore yakoze bidasanzwe muri iki gihugu cya Burkina Faso mu gihe cy'imyaka 2 gusa maze ayoboye, reka mbanze nkubwire uyu mugabo Kapiteni Traore amateka ye kugira ngo ubanze umenye uwo ari we. Kapiteni Ibrahima Traore yavutse mu mwaka w'1988, atangirira amashuri ye i Bonduku, umujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu cya Burkina Faso, ni mu ntara ya Mohane. Nyuma yerekeje mu mujyi wa kabiri w'igihugu Bob Dioulasso kwiga amashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Traore yarazwe nk'umusore ucecetse cyane ariko w'umuhanga cyane bidasanzwe. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu rya Burkina Faso uyu mugabo yabarizwagamo akiga, naryo rivuga ko Traore yari umusore utuje cyane. Mu mwaka wa 2006 uyu Traore yagiye kwiga muri University ya Joseph Chisebo mu murwa mukuru wa Gadugu, aho yarangirije afite amanota y'ikirenga. Mu mwaka wa 2009 Traore yinjiye mu gisirikare, hashize imyaka 2 gusa ahita azamurwa mu ntera bwa mbere. Yakoze kandi amahugurwa yo kurashisha intwaro ziremereye za muzinga mu gihugu cya Maroc. Nyuma yahise yoherezwa mu ngabo zirashisha intwaro ziremereye mu karere ka Kai mu gihugu cye. Mu mwaka wa 2014 yahawe ipeti rya Lieutenant. Nyuma uyu musirikare yagiye mu ngabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro. Traore kandi avugwa mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'ibitero bikomeye by'inyeshyamba mu karere ka Timbuku hari mu mwaka wa 2018. Mu mwaka wa 2019 Traore yarwanye mu gitero cyiswe Otapomu cyamaze amezi 7 mu burasirazuba bwa Burkina Faso. Yarwanye kandi mu bitero byinshi byo mu majyaruguru y'iki gihugu cye cya Burkina Faso. Mu mwaka wa 2020 nibwo yahawe ipeti rya kapiteni. Kuva muri Werurwe muri uyu mwaka wa 2020 Traore yari umukuru w'umutwe w'ingabo zirashisha intwaro ziremereye zikorera mu gace ka Kaya kari hagati y'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Burkina Faso. Uyu mugabo Traore yabarizwaga mu itsinda ryiswe Cobra Special Force, ryo ryari ryarashinzwe mu mwaka wa 2019. Nubwo igitangazamakuru cyitwa Jeune Afrique kivuga ko Ibrahima Traore atigeze abarizwa mu gatsiko ka Cobra, ibindi binyamakuru byinshi birimo BBC News, Al Jazeera ndetse n'ibindi byatangaje ko uyu mugabo yari muri aka gatsiko ka Cobra ndetse akaba ari nawe wari umuyobozi wako. Uyu mugabo kandi ni umwe mu itsinda ry'ingabo zacuze umugambi wo guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2022. Ibrahima Traore ni umwe mu basore barwanyije cyane umutwe ufite amatwara ya Kisilamu ibizwi nka Jihadism Insurgency ni Burkina Faso. Nubwo atari yagira amateka menshi muri politike, Ibrahima Traore yagiye ku butegetsi asimbuye Paul Henri Sandaogo Damiba watewe kudeta. Uyu mugabo w'imyaka 37 y'amavuko ubu niwe uyoboye iki gihugu cya Burkina Faso ndetse kugeza ubu akaba ari mu bakuru b'ibihugu bakiri bato. Uyu Traore ni umusirikare umenyereye intambara wagiye buhoro buhoro anenga ubutegetsi bwo yahiritse ko ingamba zidatanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State na IRIKANZE.
ubwo yahirikaga Liyetona Koloneli Damiba hari kuwa gatanu. Iba kudeta ya kabiri muri uwo mwaka wa 2022 yari ibaye muri Burkina Faso. Uyu Traore kandi nubwo yahiritse ubutegetsi bwa Damiba muri Mutarama muri uwo mwaka wa 2022 yari mu basirikare n'ubundi bafashije Damiba guhiruka ubutegetsi bwa Perezida Roch Marc Christian Kabore wari watowe mu nzira ya demokarasi. Ikigo Acred Info gikora ubusesenguzi bw'amakuru kivuga ko Burkina Faso yasimbuye umuturanyi wayo muri Mali ku izingiro ry'ubugizi bwa nabi muri uyu mwaka wa 2022, ibyateye imyigaragambyo isaba kwegura kwa Damiba maze biza kuvamo kudeta yatewe n'uyu Traore. Mu gihe cy'imyaka 2 gusa uyu kapiteni Ibrahima Traore amaze ku butegetsi, numwe mu baperezida bari kugenda birahirwa n'abaturage ku rwego rudasanzwe. Izina rye riri kugarukaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye. Wakwibaza ngese ubundi umugabo yakoze iki kidasanzwe gituma agenda yirahirwa maze akabicyamamara kuri uru rwego amaze igihe kingana n'imyaka 2 gusa ku butegetsi? Ubushakashatsi bwa Banki Nyafurika itsura amajyambere bwagaragaje ko ibihugu bya Afurika byinshi bifata imyenda myinshi bivuga ko bishaka gutera imbere, ahubwo ayo madeni biba byafashe akabisubiza inyuma. Ivuga ko umusaruro mbumbe usaga 60% w'ibihugu bya Afurika ukoreshwa mu kwishyura amadeni biba byafashe cyangwa se imyenda, kandi akenshi iyo myenda biba byafashe bikaba biyifata nta mpamvu nzima ihari. Ibrahima Traore rero uyu mugabo muto ugereranyije n'abandi bayobozi b'ibihugu, we akigera ku butegetsi ibyo yahise byamaganira kure maze yanga imyenda ya banki y'isi. Si ibyo gusa kandi kuko yabiherekesheje amagambo yuje agasuzuguro avuga ko Afurika idakeneye banki y'isi, Uburayi, IMF ndetse na Amerika kugira ngo itere imbere. Aho yagize ati Afurika irihagije yo ubwayo kugira ngo itere imbere, ntabwo ikeneye banki y'isi, ntabwo ikeneye IMF, Amerika ndetse n'Uburayi. Afurika ifite ubutunzi bwinshi mu butaka, ubutunzi karemano, mazi, izuba ku bwinshi, ariko Afurika uyu munsi ikaba ari wo mugabane ukennye cyane kurusha iyindi. Afurika ni umugabane urimo inzara kurusha iyindi, kandi abayobozi bacu b'ibihugu byacu bari kwirukanka isi binginga. Ibyo nibyo bibazo ubwacu twibaza kandi dufitiye ibisubizo. Nona dufite amahirwe menshi yo kurema ubucuti bushya. Uyu mugabo wumvise ni umwe mu bagabo bagiye bavuga imbwirwaruhamwe zuje ukuri kwinshi. Iyi ni imbwirwaruhamwe yari ari kuvuga avuga uburyo ki Afurika yugarijwe n'ubukene, ariko abayobozi b'ibihugu bya Afurika bari kwirukanka binginga bapfukamira ibihugu by'amahanga ngo bibatabare. Nyamara Afurika y'ubwayo ifite ubutunzi karemano buhagije kugira ngo yitabare ikibazo cy'ubukene. Uyu kapiteni Traore nkubwira akigera ku butegetsi yitegereje amarira ya rubanda maze asesengura ubuzima buhenze n'umurengwe uranga abategetsi bakuru b'iki gihugu mu gihe rubanda rusigaye ruri kwicwa n'inzara, maze afata icyemezo cyatumye yiremera abanzi bakomeye gusa nanone yigaruriye imitima ya rubanda ruto. Atitaye ku ngaruka byari bumugireho, yagabanyije umushahara w'abadepite n'abaminisitiri ku kigero cya 30%, maze azamura bikomeye abakozi ba leta bo mu byiciro bito, aho buri wese yongereye 50% by'umushahara yahembwaga. Ibi bikaba ari mu bimwe byatumye kapiteni Traore yongera igikundiro mu baturage. Abakunda uyu mugabo bamushimira kuba yaragerageje kwishyura imyenda igihugu cye cyari kibereyemo amahanga. Mu myaka 2 amaze ku butegetsi gusa yagerageje kongera inganda z'ibikorerwa imbere mu gihugu. Yafashe umwanya azenguruka igihugu cye cya Burkina Faso, maze asanga mu gihugu hera inyanya nyinshi abifashijwemo n'abajyanama be mu by'ubukungu. Yahise yubaka inganda 2 zitunganya ibikomoka ku nyanya, ibyo abanyarwanda benshi twita sauce tomate, maze ashishikariza abahinzi bo muri Burkina Faso guhinga inyanya nyinshi no kwikubira mu makoperative kugira ngo bongere umusaruro w'inyanya, maze batunganya izi nyanya uburyo igihugu cya Burkina Faso cyahise gitangira kohereza umusaruro w'inyanya ku isoko ry'umuzamahanga. Nakubwiye ko igihugu cya Burkina Faso ari igihugu kimwe mu bifite ubukungu bwo munsi y'ubutaka, kikaba igihugu kimwe mu bitunze zahabu nyinshi ndetse na uranium. Uyu mugabo rero akigera ku butegetsi yasanze igihugu cye cyohereza zahabu nyinshi ku masoko mpuzamahanga, ariko zahabu ikagenda idatunganyije. We mu kubusesengura yasanze bari guhomba cyane kuko zahabu idatunganyije baba amafaranga makeya, maze ahita afata ingamba zo kwirukana abanyamahanga bose bacukuraga zahabu mu gihugu cye. Maze uyu mugabo yubaka uruganda rutunganya zahabu, atangira kujya yohereza zahabu noneho zitunganyije ku giciro cyo hejuru, kuko yabonaga ko
kohereza zahabu zidatunganyije babaga amafaranga make. Ibi byahise bizamura ubukungu bw'igihugu cya Burkina Faso ku rwego rudasanzwe. Nk'uko nabikubwiye, mu myaka 2 amaze ku butegetsi gusa, uyu kapiteni Ibrahima Traore, igihugu cye cya Burkina Faso umusaruro mbumbe wacyo umaze kwiyongeraho asaga miliyari 4 z'amadolari ya Amerika. Si ibi gusa, hari n'indi mishinga myinshi kapiteni Ibrahima Traore yagiye akora kugira ngo ahindure imibereho y'abaturage ba Burkina Faso. Gusa uyu munsi ibi nibyo nabashije kugutegurira, gusa ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana, kuko hari byinshi byagiye bikorwa bidasanzwe n'uyu mugabo Traore. Tukaba tuzabikugezaho mu kiganiro cy'ubutaha.